Ko tahi anō tētahi rangatira nui I tae mai I roto I te mātinitini ki runga o Hoani Waititi Marae I tēnei rā. Ko te Premier hou o te wā I tēnei tōna rangi tuarua I roto I te tūru wera o te kāwanatanga ara ko Chris Hipkins me tōna kāwanatanga me te pāti reipa I tai katoa mai, tai peta mai ki konei ki Hoani Waititi Marae. Kia kawea mai ai e rātau ngā taonga whakamirimiri a o tātou mātua ara ngā roimata me ngā hupe o te kāwanatanga ki ngā rekereke tonu o te kuia nei o Tite Whai, anei rā te pūrongo a te Okiwa McLean. E ki ana te kōrero he rā koutou matua, he hui ngā manu. I te rā nei hui atu ana te mahi a te tangata ki te manu mā tārai kua ngū. The contribution to the Māori people of Waipareta, West Auckland has been significant from the get-go, really. Poro tēhi atu, poro tēhi mai. Ko Tite Whai tonu te whai titiri ki te muranga o te ahi. I am very firm about taking second place to men's games. I think it's the ihi and the wihi and the one inside that woman. She's an agent of change and she's a disruptor and she polarises people, but what she says was necessary. Ngā ngahu ana te kite he taki tini, he taki mano tonu I whai wāhi ki a Harawira. Hei te tonu tāna mana ki tia ki ngā Premier maha ki Waitangi. Engari e kore tērā e pohawa I tēnei tau mo te Premier hou. I never had the opportunity to sit and talk with Tite Whai, but that does not mean that I did not know who she was. Hei tā te kāhui Māori o Reipa e kore te rā o Waitangi e rite. Hārea kenei. Me maumaharatia mātou ngā kaitōranga pū wera momo whakaro, he mahi nui tonu kei mui a mātou kia e ai ngā tino moi o te ao Māori. Ko ngā kuia pera I a Tite Whai, kei muri I a mātou e pana whakam e meana, haere tonu, haere tonu. He āhua pauri tēnei rā, ngari, ko tēnei hei rā ki te maumahara tana koha ki tāo Māori. Ko ia pū tētahi I kauhau I ngā atikara o te tiriti, rā te mana motu hake me te tinoranga tiratanga. In terms of our Māori movement, you needed lightning rods to give those in the middle room to move. And so her and Hone and the rest of the family have paid a great service to all Māori tanga, all the iwi whānui. There's no doubt about that. Mahu e mai ana ko te iwi Māori whānui tonu ki te amoake I tāna o hā ki Kiraurangi rā. E ke ana te kōrero ko te mate a whāia. He tākere hāia. Te Okiwa McLean, te karere. Nā, ne ronga ke ana rā tātou I ngā kōrero e puta mai ana I ngā rangatira pū whero ko tae mai ki kone ki Hoani Waititi Marae. Māku te ki a koutou, ki a tātou. E whiriwhiri tonu ana te paeroa mo tēnei o ngā kuia, tēnei o ngā hautoa I tēnei wā nā ke kone kei roto rā I a ngā tūmanako te taumata e whera ana I ngā kōrero me te whakapae rā ia a te pōnei tae katoa mai ngā iwi o te tai tokerau ki ata wānanga hia he hara te huarahi whakamua mo tēnei kuia mo Tite Whai. Tēnei ka whakahuki atu anō rā te rākau kōrero ki a koe e te tuahine e Steph. Ka pai rā nira ka tāria nui tia e rā kōrero e te tungane. Tēnā rau atu koe I te rā pūrongo mai anō I tō tātou marae I Hoani Waititi.